Kangi tintorgal tummi dara kanka. Eh, sigma ya darna isudu kanka. Oh, camarade. C'est fort. Ainsi de suite. Musidɗo mono hutti gorgu birediwal. Jongal yaltotun nata waloɗa nder ton ti va lire l'air. Bon, serguine en ses compatriotes paykou sare ngal paygal labangal nantugal inde paygal ngal nanda ede a payle lan salmina fo lando sifono e jam. Je pense que je vais réactiver quelque chose, mais là ça part quelque part là et voilà. Je vous dis merci beaucoup. Bon, haray ko article la huro fo lando sifono e jam. O video do jutata fota kono en yewtay tun seedaji ay do ngandi ara yimbe ben do humpa fi meden haray kala hawdo video do taw yo like mo partage mo andi non ay bembe dekkay poson payku sare no jam e le Congol général Mamadi Doumbouya chef suprême de l'armée o no andir don don hande kadi sama kala lanni e leydi ndin do pagay mon o affaire kilan mon ko atti konta o mi andina on no mi holliri non ki kalajo lamota ko ndi leydi do du yo wel mo mettata mais wowlal fita goddo nanugoy. C'est-à-dire si mi wowli na fita goddo nanu nana kadi wobbe no inna do payku sare no woni contre leñol hongol wona contre mon ono don sikkude ko fi fulbe wona pirede do général Mamadi Doumbouya holli kala wado affaire leñi on tiga la place kalidi do fi nugol do menen ko leñol amengol si do wawi gere leñi tawe men lagine ga immodon e TikTok ma Facebook e wolgol fenande. Si vous êtes homme e do ngandi kon do ko wolde ko sir wana fenande terte wongole groupe e WhatsApp terte o golle rewbe arton ka leydi ga andon ko leydi ndin kafuden wana leñi din walline affaire leñi do mi yida dum lagine président on kadi yida nande dum inugol minen ko min fulbi minen ko min dum so yi hande buyno landade ko fionno général Mamadi Doumbouya jabborim mi bannitimmi o yi buy ka hore tribune dow ton ka kono wana fo bannita nunna banna mi ala ni on mo andata terte hala sama kala min ni on kikalajo lamota ko do so ngarali non taw don fewndo do kono ngandi ko mboni pirande ayo non on tawa lamu na on bi lamotobe on ngandano lamu yarata terte hala wi ko mi torto jama'o mo kala yo artuga golla ga tawe ga déjà mi nana no buyno wiya saari ka axe atawa men do min approuvani on har hala tawaka action ko benen ko wafi misalmina Baba Alimu président maggo misalmina Mamadou Julde Ba conseiller makko misalmina kala gido maggo wondo e axe wangal déjà o président de la république on o inni o hunnay ahadi haldandi din président Mamadi Doumbouya so wi ngiru ko cifi din ko tagado mo Kongol wallahi kala wondo wowlude général Mamadi Doumbouya ko boni nde hitande 2025 ko fi wandamo bido andi non buye mon no woni zalumi ipiji mon din on rewata lawi andi bido andi buye mon hino moni hino seitini hino wowola tun min taw monanula sido fala artude mi walla yo ngarton ha hewti to lagine do reconnaissugol bonnere munde wiya yafanela président Mamadi Doumbouya wana pullo fuuta bondo de si tawno non ko pullo fuuta janu payku sare sago mo na tano do mi ko non président Mamadi Doumbouya besoin yan fi utilise go leñol contre goddo président Mamadi Doumbouya kanko na ya waro ya ko sabona bora on besoin na ki e mama min fi yo lamu leydi lagine ndi en taw himo lami kono bawtu ka tawi ko e Guinée yembe parce que mi nani buyno inna payku sare wata apportude ay fu on fenen payku sare fewndo wonduno do e makko hari on suma ko ero ko jaman ko kange kono hande on yidila e président Mamadi Doumbouya o payko sare wata apportude ay fu on fenen mais reconnaissez tel que je suis mimi ndali on jonna important parce que je sais que vous n'avez pas ce travail wata mo inde momo onon toujours ko bonnugol momon tu wawdon mi do blogger be bu yari la gide do kono su sal jettugol sekkoji mundi ngukkonder ton kono yi kadi blogger ko ari do kon fop ala respectado teddina considérable la min parce que général Mamadi Doumbouya holli guinéenjo no way wo ko guinéenjo kala no wawda stay ka guinéenjo ko woni prioritaire mi andi hejali e mon dakkale
mone on no sokki e ɓerde monde ɗo wayarde Nescafe ɗo wayarde Nescafe walɗon ɗan ɗon par ce que ono mi sikki tun ɗon mari déprat kono innirte hakkille mi sotti seeɗa e français ko déprément mental kako ko déception man awa mi fenanali o mi wallay on ɗo anglais yawɓe ɓe fo arti aray ko andigol on taw fenande lanni e leydi ndin président Mamadi Doumbouya wona contre leñol président Mamadi Doumbouya ko holli yomi hollutu kala ndarowolam enfin kanko mo mari haaju e ɓe janga wawata windugol wata jangugol mo mari haaju e ɓen par ce que ɓen kadi ɓe suɓaki wonugol guinéen on faami ɓe suɓaki wonugol guinéen donc haray ko andigol on président Mamadi Doumbouya no mari haaju e fo na Paul ou Pierre mo mari haaju e fop comprenez président Mamadi Doumbouya o holli haaju makko no e kala e guinéen jo rew a yahi l'école ma a yaha l'école mo mari haaju e ma président Mamadi Doumbouya holli kala guinéen jo anduɗo ko guinéen an on himo mari haaju e ma taw tun haraɗa wawi defandugol leydi ndin defanda valeur leydi ndin président Mamadi Doumbouya wana président propagande an ko nano ton kon ka yaasi de allahu akbar o siwa iwde laamu min mi fenanalima de général Mamadi Doumbouya mo mi seedi on yitere miɗo yi yimɓe no wulla fi on tallo e leydi no ɓiɗɗo gorko no yiɗa ye ko wona ko wolede ko yaasi to fo wari ko fenade naate nder gayyon président Mamadi Doumbouya o ɗo ono ɗo de fenanalima de taɗa ɓutu o nan jokko hajuma terto général Mamadi Doumbouya no yiruɗamo noon ayda andi ɓi wolantama fenade oɗo hino ɗo a propagande mo ma wolande de o kadi himo gollude himo yiɗi guinéyemɓe ɓen e himo pirande lagine wallahi billahi tallahi et puis kaw fokkintini lagine ton a hewtay tun anda wana sama kala aray ko ɗum mi falno andintinde siɗɗe yiɓɓe e ko yo gandu taw jaabo hay goto ɗon andi si a hewti niveau ji goo a wata jabodirde wonɗo wo kono andineɓe président Mamadi Doumbouya alana goto ɓernde bonde o ala o règlement de compte koye hen o imon in ko hiɓɓi koye moni hey ɓe hiɓɓi président mum pooɗila o ɓandilan ka ɓernde makko mi yaltinali on taw ka mi yahi toon ka ñamete toon onon no waɗi kon yaali hey waɗe saffi andi toon tanke on sansali on jiiɓay mone président Mamadi Doumbouya utilisata pullo contre pullo o utilisata sosojo contre sosojo o utilisata maninkajo contre maninkajo o utilisata forestier contre forestier c'est pas de César sa anda général Mamadi Doumbouya ko ɗin konngudi bonɗi ɓe maɓɓini on ko wolon ko fenade kadi ka saare Conakry ɗo kala wolowo fenade awontaɗo awtataɗo hunduko ma ko wola ndare hanki wano inteɗo Lamine Guirassy no waɗi ɗo faljere wo leydi no dimbi Petit Simbaya tawi ɗum hay nokku ala ka humi taƴingol tun dedi yimɓe ɗum kadi moƴƴa tewtagol ɗe kikalaji opposant ɗe anda ko faala hiɓe waɗa haala birdi meɗen wiyoɓe arga ay koɓe guinéen ɓe ndaara koɓe halfina kon si tawno no laaɓi ɗum kadi ɓe susta jokke mo artata lagine ndaron si on artay on neɓay toon so on jokkimo ala guine on wiyo noon ko ɗum won ɗon wolude fi mum oygoy ga fof faami lagine foppu faami famodirama aray meɗen batude campagne on aray taw komi andintinta on kadi ɗaɓɓite kaydi jibinande monde yahon recense ɗum ɗaɓɓite kaydi jibinande monde yahon recense ɗum ɗaɓɓite kaydi jibinande monde yahon recense ɗum so recense aki on aroyay ɗo haray ka préfecture mon ɓe reconisa on naafi ka village mo aron ɓe na ɓe anda on par ce que général Mamadi Doumbouya holli o waɗanay lagine giggol himo gollude kala arɗo lagine hande no welti si hendu laamu wifima a haajatake e opposition min miɗo déteste kala wonduɗo e opposant wallay si hendu laamu ngu wifima kenu laamu ngu si waɗima haray c'est fini pour toi yimɓe no jooɗono inna paran ton part de gâteau ɗon wiyede gâteau no sendede ɗo part de ton gâteau général Mamadi Doumbouya kanko ko ya gollu na part de gâteau woni ɗo de ça c'est faux kala innuɗoma ɗo ya une part de gâteau la personne voya fait ils sont en train tapotez le live s'il vous plaît tapotez le live l'amour de Dieu tapotez
donc andi ay be men benno ga be moni ay benno moni fenowo jotta ko do kam jodi do c'était dit ça fenowo wata yewtude kam yewti donc ça c'est terminé mon frère si tawi fenande da wawi fenude ha yida e lando leydi an kadi ta joɗode ta ɗano ha fena faut pas rester c'est toi ko ɗaɓɓete ko adna ɗo kon ko ha yida e lando leydi aray c'est fini si tawi ɗum ko fenande si tawi fenande no adda ɗon goɗɗo feno ha yewta ɗon tu vas comprendre ani ɓam min komin nata jama on itte ɗe hakkille mon fetiɗe itte ko ɓeti ɗon kon andi ton laamiɗo wo ko ma o teddine o respecté mi haalanino miɗo reconisi komi waɗi confé général Mamadi Doumbouya ay noon ɓawto ko tawi ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo muñotoɗo ay goto e mon habbanoki min ni président on yo yaafo o jaɓi accepti et avec sincérité andi o noon on garday hen ko ɗum tampini on na noon tagaɗo yarata noon tagaɗo wona neɗɗo muññiɗo wona patience o général Mamadi Doumbouya laami ken Allah suɓota ko o falja ko suɓi ko wallahi lan weltani Allah ko tawninmi wurninmi ha mi andi ko woni vision président Mamadi Doumbouya donc non mo fama wata famude ɗum no hecci intérêt wata famude ɗum parce que onon kutta kut ko fala ɗon kon yo ata yarde non donc aray ko atti kon on yiyay piiji buyede balde aroje ɗo piiji labaɗi e meɗen salmina kala faalaɗo artude faalaɗo kadi artude wo on tigi rew lawol principe on tigi arta tanke ɗon jentade wonɓe aybinde laamu lagine ngon ma kala wonduɗo e opposant jo président Mamadi Doumbouya an ala no artiraɗo a wata wiwde an hiɗa woni contre laamu ngun aray ka leydi ɗo mi watama jaɓande ɗum inoɓe fiyamɓe lanni fiyam fuɗɗoto woni ɗum fo ko feƴƴi kon feƴƴi fiyam fuɗɗoto woni noon 11 ko ɗum woni nder ton aray fo no weltana fo yo wakkilo fo yo wallito président Mamadi Doumbouya j'appelle tout le monde à adhérer dans l'esprit de CNRD avec sincérité même avec sincérité parce que yo gandu pullo Fouta jibinaka wolowo jente ɓuuri Paykou Sarr hay so jibinano mayino hay si tawi himo wuuri himo nawni wali e labutane so Paykou Sarr ƴetti konngol kala ka wonɗa e lefi ɗin a jentotola a yaray no yaadi e nedi e teddungal président Mamadi Doumbouya holli no holori sukaɓe ɓen fof kadi mi anditinna hunde wotere ko menen fulɓe Fouta ɓen lamminta président Mamadi Doumbouya kala anduɗo ko pullo himo jaɓi majorité on ko menen lamminta mo kadi ɗum laaɓanayi on le 21 septembre 2025 kiikalajo wawata laamade ɗo addana men kiikalaji menen ɓe sukaɓe ɗo ko génération amen pullo Fouta wi ko ñaari jamanu nangata dombi jamanu ko menen wawɓe ɓen wa général Mamadi Doumbouya yadata e makko onon noon jogitiɓe esprit mama soro mum onon kadi yahe yadon e ɓen ɗon ko miɗo andi noon e ko neɓoyi on tubay rutto ɗon par ce que miɗo reni lawol mongol haray noon avant que ça soit trop tard haray miɗo tori on artu o vidéo ɗo ko 20 minutes woni ko wattemo par ce que ɗon andi tanji ɗin no raɓɓiɗi naafi haray mi faaletaki waɗugo live ji ɗin mbiɗo faala fota kono haray ɗon andi rendez-vous ji ɗin no ɗuuɗi programme ji ɗin no ɗuuɗi e considération ji ɗin no ɗuuɗi golleji ɗin hino ɗuuɗi e ko andi ngol on kadi iɗen weltani laamu ngu nani laamu ngu hino weltana vraiment laamu ngu hino weltanagal ɗon ƴettade kono lan wuro on fop non min e yendidirta wallahi min mi hollay on min nayi yendidirɓe kala kadi waɗɗo fotango photo de profit on jarama min mi yendidirta e goto kala yiɗuɗo lay ƴettu fotango waɗa min e général Mamadi Doumbouya profit mi yendidirta e goto de min mi haalani noon ɗum depuis Dakar so tawi kon worɓe ɗon andi oui vous êtes homme are ka pays ga min e yendidirta de min kala faalaɗo mo yendidira no mari goreɓe menen ko fi leydi min woni wolde wona fi ente yimɓe heneɓe de personnes mal intentionnées non mais on n'est pas dedans nous sommes dans l'esprit de général Mamadi Doumbouya mais ala esprit Paul ou Pierre ko esprit général Mamadi Doumbouya min woni donc kala tawɗo ɗum no walani ɗum bisimilla ma bienvenu kala tawɗo ɗum walanaki ɗum ko andi kombo woni yennude Paykou Sarr o yimo kankanka naafigiji ɗin faɗɗa ɓe moni ɓe ni sikkode ko gotum
sikkude ko gotum ki kalajo lama kindi leydi do général Mamadi Doumbouya vraiment miɗo welti ko Allah tawni mi laamuma ay si tawno nun on tigi arano lagine yi ko wona ko hollede wona wolede sikkayno ko fenade kono général Mamadi Doumbouya Allah ya laamu ha wawa si lannata 2040 o ngano fande min simi landa alamu to ɗo ha 2070 parce que il faut que toi billahi wallahi tallahi sinnama général Mamadi Doumbouya yay ka laamu miɗo préféri mayugol il va rester il bouge pas hein kala wiɗo ma général Mamadi Doumbouya on tigi fene hakkunde Allah guinejo ɓuura guinejo ko ɗum tumi mari komi halanama sage ɓe ɓen fuuta kadi faami min fuɗɗoto kadi waɗugol piiji kesi bousata ɗo nulle part général Mamadi Doumbouya reste et il restera namono mana de ɗimi woli ɗin ka yaasi ko ɗin kadi mi woli ɗo donc ɗo lan Conakry arayla weltani fof weltani laamu ngun weltani gardien weltani fop parce que ɓuyari no faala o yo pay ko sa yaw maison centrale non kirɗi non iɗon boni annuye vrai e garoya yewtugol ko général Mamadi Doumbouya jaɓɓi en teddini en respecti en hayɗe mari ɗo wonɓe visitude en ara ka tigi tigi fop no weltana tago to sikkito hoore mum ha sakkito ara eɗen welti moƴƴa yigol en hiɗen ka leydi men ɗo ka tawata ko ɗo jibina ɗen ko ɗo anduɗen ko ɗo anda ɗen ko fi ɗo yewteten en dari en tawi en heɓali lanɗo kelɗuɗo ɓurɗo général Mamadi Doumbouya mijiti komi woli kon fof président Mamadi Doumbouya ɗimi woli ɗi fap tawata wi o ɓanni taylamo ina wi miñan tu es mon fils tu es mon fils tu es mon fils tu es fils du pays are golle leydi men ndin a joɗɗa ɗo e nugol bang yiɗo jiijirare perdude carrière no wala fi anno como camanno on verra bien la suite vous dira moi je vous dirai rien restez connectés waɗon saffaji on anda e Paye Kounsari n'est pas votre égal inchallah. Merci beaucoup à tout le monde. C'était juste pour dire que tout va bien. On andi live jiɗi ndi waɗa ɗo un mois ara kala yiɗo ɗo lan yo yiɗo président Mamadi Doumbouya e wala affaire leƴƴi nani fenande kala en ɗoma général Mamadi Doumbouya ko affaire leƴƴi jokki on tigi fenay fenay fus wule falenara général Mamadi Doumbouya jumo ala leƴƴi de innugol minen komin soso minen komin maninka minen ko forésima pulo ɗum ala ka général Mamadi Doumbouya de kala arduɗo ton il sera renvoyé ala ka président on ton donc kala wolandema fi ɗum ara tigi ɗaynima ɗo kadi siɗa falata guerto mere ki kalajo lamota ko ka pays ɗo lagine ɗo mi anda de nokkugo kalajo lamota ko ɗo on falata ta soñjore mum donc lagine on est là et je vais intervenir mon premier vote donc minen ɗo naka otoje sa kettete voilà en ɗo ko président Mamadi Doumbouya mi woni yewde fi mum fiyo jama o andu kadi donc hiɗen ka terrain nani o new terrain e comme torto e jama fo yo wakkilo mo kala ko yo wakkilo ka woniri ɗon inen welti wallahi on tigi no welti fota e voilà tawn tewto kadi koye blogueur o fenade o yoy goɗɗum no wadde Conakry neɗano memmini président Mamadi Doumbouya yoɗa ɗum ɗa fo ko fenade huɗande billahi wallahi tallahi ɗum deƴƴi hokko sare Conakry nden hay ndiyan sino sajiɗa ananay ko ɗan futata kon ka leydi tellement que hino ɓuddi yimɓe no jooɗi e gui réseau wi no fena non mi o lion fe uje basili dan yurmi donc il y a trop d'appels on va vous laisser vous dire que tout va bien et que Dieu vous protège donc aray ko goto nan on mapo i boyna channel message no inana mapi on mar don ko mapo do ala ko mapo do fo c'est rien Paye Kounsari no wonde général Mamadi Doumbouya wonde yalla ko non kadi goddo mari ko mapo ala kala fala do artude yo artu kala influenceur jo fala do artude yo artu arte revenez au pays c'est ça qui est plus important donc aray ko dumi falo ngandi tinde vive président Mamadi Doumbouya vive Simandou 2040 à bas l'ethnocentrisme il ne garde menen comme un fulbe no ay onde moné leñol on ta yon contact con fulbe parce que on arta futa kamo wassalam que Dieu vous protège tous sa ay nego no woni moné matama no woni moné leñol dari ta ci artu de kamo
anta da hulia article kam on wala anta fi leño e walda danda on dit ça ciao ciao